እሺ አዳ ከነ ማልጀቱስ አንከነ ቆፈሲተም በቃ የረን ደርባፊ ዋንከነ ጀደ ጊዜ ያዶ ጀሪካኒ ሰከ ከናተኑ ትቃጀው ጀልቀበ ከነ ቆፈሲተም ጀደ አምስት ኮሞ ጉርባን ተኮና ነርጉ ሴቱ ደስ ሆጂ ሙጫ ከና አላላሽ ኦይ ስልኪ ኮቱ ነው መጋሪነት ፊዱ ዲሴ ሞኬሰን ሰከሱም ማይኒ ኦሩታ ማይን ጎዋን ታይቸምቤኔ እሺ አዳመናቲ ፈበመና ጅዱ ታጅለ ኡስታዝ ራያ አኩመ ከናቲ ቱ ላይቭ ይረቴ ሃሳ አጀረኑ ነሺዳ ተቆቹ መረትኑ ባሰኒ ጅሩ yes 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 ወጅኒ ወጅኒ ነብዶ ሾ ዩቲ ደውን ጀደ ከና ነማንቱ እሲራ ሞጉርባንቶ ኩጃለ ለቀበሜ አንዳንድ እጅራታን ጅሩ ጀራጅር ታይ መቀበል እንፈልጊ ከሆነ ወይ ይሄን ወይ ደግሞ ይሄን ኦሩታ ዋይ ቲክቶከሪቱ መካስ ነው ቲክቶከሪ ሙጨቲን ተኳከዱ ተቤክቱ በላኩን ኩላታቲን ከሌሰ ልቡን ሲደርብ ይጅር ከአንድ ቀን በፊት እንደዚህ መዝሙር እየዘመረች ቪዲዮ አጋርታ ነበር ዋነስ እንደ ቡኬሳ ሞ ቪዲዮ ሲን ኡመራት ገዲስቲ ዋይ አመንታሲ ከሙሊሱ ቲክቶኪን ኩኒ ካኩማ ቤከሙ ነመሰካኒን ጉዲሳና መሰካኒ ሙሂም በሌሳ ዘራ ከኘት ስልኪን ከኒና ጀናን እስል ዲደኒ ቷና ለሜቀሰንት ሜራጀር ዮኪን ስልኪ ጀላ ዶክሳ ዮኪን ሞ ስልኪቲን ከኒና ፓስወርድ ዳን ጩፋ ስኒን ጀናን ዲደኒቱ በቃ ዋና ከሲላላካ ወሪደን የዱ ከናን ቢዩ ተደኑ ኬሰ ቤተን ገረፈን ፈኔሮ እንደሙዳ ጀዱ ኦኬ ከራረት ጀልዴ ሲቶኮ ኑቀቤ አካዋን ትራፊኪ ወይ ብሪ ከነተኑ ማለ እንደበርፈተኑ ጀዱ በቃ ዮዋና ከነተኑ ማለ እንደርቢተኑ አደመናፉ ኦኮ አንሰረት ነማ ተኮን ፈዱ ጃላቹ ሲምበርባዱ ጃለተሙ ለምበርባዱ ሰገሌ ከሳው ከሌቡ አይወ ሀንት ከለም ኦሮሞ አፋን ኦሮሞ ማለም ሞን ቤቁ ወራብፈማ ፊ ጀረ ታሴ ኦሮሞ ፈስ እንደጋ ቲክቶኪኒ ወይቲ ጀርገኛ ቶርባ አርጓሩ ቲክንቲ ወይት ቲክንቲ ያዲ ኩዳላ ማርተን ነው ፌ ergan dhufe booda bakkaatu mana siifachi mucaan kun daqiiqaa 10 ol haasofte isin daqiiqaa 10 miti daqiiqaa 3 iyyuu nobsitan maayini ኦሩታ ማይን ማይኒ ነኑ አርጋ ጅሩ ኢሳሞ ካንጀት ወዳ ቆጠረችው ስሟን መከነቷን ፈዳ ወደዷ መጠን ብሶ ካስገረበ ጠይቅ መሰረቷን የማን ልጅ ናት ብለህ የሴቶቹን መስገብ ይታይ እንጂ ቀርበው አይዞሽ ገለቴ አይዞሽ አይዞሽ በቃ ምን እናርግ በቃ ሲሉማ እኮ ዱርባ ፊያ ዱሬን ከንኮቲን ጀዳምቱ ጀዳኒ ጎዋን ታይቸምቤኔ እሺ አዳመናቲ ፈበመና ጅዱ ታጅለ ጎዋን ታይቸምቤ ካተክቲ ዳገሰለቱ ሰከና ጎዋን ጋፈታ አይቼ ወላን ዶጋ አዳመናቲ ፈበመና ወለካታ አጅለ ጎዋን ሀሳምቤኔስ አኩማ ከና አኩማ ታይቻ አዳመና ፈበመና ጅዱይ ጎዋን ሀሳምቤኔስ አከነማሳ yeroo amma jiru kana keessa sa'aatii lolli isa jiraatu sa'aatii tolli isa jiraatu maal lola mirqaannu yeroo kamiinuu garuu miituun yeroo kamiinuu namni miidhamuu na yemnu yeroo kamiinuu eenyuun irrattu nama laalaa beeku nama miidhamee beeku waan taaneef miidhaa abbaa fedhellee tayyam hin qeeballullee warra miidhamee jiru immoo watilka ayyaamu nudaawiluhaa bayna annaas jedhe rabbinuyyuu guyyaanu sirraa kaffalu numa jira jedhe rabbiin akkuma sana malee tokko lammaffaa mumaas itti fakkaata abbuma fedhellee yoo ta'e sa'aatiin keessa waa'ee uummata sanaa haasoftu fakkeenyaaf amma jidduu kana waa'ee warra ኡስታዝ ራያ አኩመ ከናቲ ቱ ላይቭ ይረቴ ሃሳ አጀረኑ ነሺዳ ተቆቹ መረትኑ ባሰኒ ጅሩ yes 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 ወጅኒ ወጅኒ ነብዶ አዱቴግያ አንታ የነቀዶ ያ ረብ ቦሌሰን ሲገቻ ጃለዶ ሴቱ በከበ ካምበርባሌ ተርጋዶ ዲንኪያ ማጋዲ ሰዳበዶ አወላን ሲካዶ خير خلق الله خير خلق الله ኦሮታ ኡስታዝ ራያ ላይቭ ይረቴ ከና ሀባሰኑ መለ የሮኑ ኬሰ ጅሩ ዱጋራ ብቻን ባየነ ዲባጀር ኮ የሮ አከሚ ኬሰ ጅራ አዳን አከሲ ጅራ ቆይ ብየ ኬኘ ኬሰ አዳን አከሲ ዮ ብየ ኬኘ ኬሰ ጅራ ተ አዳ ቦደ ተፋ ሀፉ ቀቡ ደኩን እሺ አዳ ከነ ማልጀቱስ
aadaa naannoo kamiiti? Jarri beektan nutti hima adaraa rabbi. Aadaa naannoo eessaati? Jarri beektan adaraa rabbi nutti hima. Baga eebbifamtan. An kana qofa seetan bakka irraan darbaa fi waan kana jedhee gizee yaadu jarri kaanis akka kanaatti nutti qaajja'u jalqaban. Qoy silkii kootu nama gaarii natti fiduu dhiisee moo keessanis akkasuma? Yookaan koo akka kana ta'e deemeetan gurguraa fadhan natti hima. Kana qofa seetamoo jedhee ammas tokko immoo gurbaan tokko naan ergu seetu. Dassi hojii mucaa kanaa laalaash. Hojii mucaa kanaa naa laala. Shoo wallaahi shoo. Ati haqqii keetii baga rukutamte. Isa biyyummaa kanaan silumaa waan akkasii maaf laaltaati? Ijji kee haa jaamu yoon jedhee abaarsa ta'a. Yuutii dha jedhe kana namantu? Yuutii yookaan hayaati siidhuma jedhama. Isiirraa immoo gurbaan tokko jaalala qabamee aan danda'ee jiraataan jiru jedhaa jira. ጾታዬን መቀበል የምትፈልጊ ከሆነ ወይ ይሄን ወይ ደግሞ ይሄን መርጠሽ መውሰድ ትችያለሽ። አንቺ ከፈለግሽ ደግሞ ሁለቱንም መውሰድ ትችያለሽ። እኔ ቲሸርቱ ይበቃል። ኦሮታ ዋይ ቲክቶከሪቱ መካስ ነው። ቲክቶከሪ ሙጨቲን tokko akka duute beektu? Balaa konkolaataan kaleessa lubbuun si darbee jira. ከአንድ ቀን በፊት እንደዚህ መዝሙር እየዘመረች ቪዲዮ አጋርታ ነበረ። ሊሊ ጀር ቤክታ ሙጫ ካና ቤክቱ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎቿን ከልጆቿ ጋር የምታሳልፈውን በቪዲዮ ታጋራለች። እንደዚሁም የካሜራ ባለሙያ ናት። በደረሰባት የትራፊክ አደጋ ግን ዛሬ ህይወቷ ማለፉ ተሰማ። በዚህች ምድር ላይ የውሽ ጋራ ብቻ ዋኔ ሲንድ ቡኬሳ ሞ ቪዲዮ ሲን ኡመራት ገዲስቲ ዋይ አመንታሲ ከሙሊሱ jirra janna malekko orota hamma sa'aatii kamii akka jiraannu hin beeknu. Mucaan kun kaleessa viidiyoo kana gadhiisteeti inni siin har'a duuti. Gaara bichaa kun baay'ee nama azzansiisa. Duuti nu bira jira. Jibbiinsa keenya namaa wal dhabuu keenya cinqii keenya fi wama harii kana irraanfadhaati jireenya keessan jiraachuu jalqaba. Yoo siin har'a duutan bor aaliin keessanuu sin irraanfata. Kanaafuu jannaan jechuudha cinqii keessan ammaa jalqabdanii qannasuu qaba. Tiiktookiin kun akkuma beekamu nama sakaaniin guddisaa nama sakaaniin immoo hin balleessaa. Zara keenyatti silkiin kenninaa jennaan isin diddaniitu waan ala meeqa isinitti meeraa jira. Yookiin silkii jalaa dhoksaa yookiin immoo silkii ittiin kenninaa paaswordiidhaan cufaa isiniin jennaan diddaniitu. Bakka waan akkasii ilaalaa kaa diddan. Diddaniitu waan akkasii ilaalaa. Maal gochuudha ishee amma isin maal isin goonu ishee? Isin hin ga'u dadhabne nu dadhabneetu isin jirtanu dhugaa rabbicha isin nu dadhabneer isin dadhabne ammallee yoo akkasii isin dadhabaan jirtu nu asuma irratti nu ga'a. Yedduu kanaan biyyoota danuu keessa beetan gara Finfinnee yeroo deemuudhaa jedhu karaa irratti jaldeessi tokko nu qabee akka waan tiraafikii wayii birrii kennitanu malee dabarfattanu jedhu. Dhugaa rabbicha waan sobee lalaanii. Bakka yoo waan kennitanu malee hin darbitanu karaarraa. Iskoopiyoo keenya cabsuudha. Iskoopiyoo cabsuudha yookiin iskoopiyoo hiikuudha. Kennitanu malee waan nyaattan. Maal jettu shi kana mimi karaarra illee nagaadhaan deemuu dadhabanii. Gisee kaan namaa gisee kaan akka kana bineensa.
በቃ ዋንጎኑ ደብኔ ወመኛታ ጅሩራ ዋነካካይ ወይ ከኒናፍ ካራራ ደብ ሶ ማይኒ ጊዜ ከነ ወንተሪኑ ጉቦዳ መልሽ ጀዳን ጅሩ ጀቹፈን Ituma akkas jennu ETH delivering gurbaa tokkoof challenge wayii kenna. Challengein sun maayini ji'a tokko keessatti followersii 500 ati nu galchiteenna nummoo birrii 500 sii kennina jedhaniin. Mucaan kun baay'ee gammadee ishi jedhee harkaa furatee gara tiktaakerii dhufee uummataan adaraa rabbii naa godhaa followersii jedhee kadhataa ture. Waan isin dhibu keessaa kaleessa jiin isaa kan goote kaleessa gizee jiin isaa gootu followersiin sun 250 qofate. Gurbaan sun baay'ee ofitti gaddee uummata keenyattis qalbiin isaa cabee ture. Garuu namichi inni challenge kana jalqabsiise kun gara tiktaakerii dhufee waan inni jedhen qofa dhaggeeffatu. ዓለም እንጂ ቢቻል እኮ የኔን ፎሎወር ሰጥቼው ወንድም ያሊ ወለየው ደስ ቢለው ወላሂ ደስ ይለኛል። ፎሎ አድርጉለት። ኢቲኤች ዲሊቨሪ ግማሽ ሚሊዮን ፎሎ ካደረግ እኔ ግማሽ ሚሊዮን እሰጣለሁ ስላለው እባካችሁ ወንድምና እህቶቼ ፎሎ አድርጉለት እባካችሁ። ትናንትና እነ ፋሲካ ሲቀበሉ እነ ናሁም ሲቀበሉ ደስ ብሎን የለ አልহামዱሊላህ ደስታቸው ደስታችን ነው አይደለ? ይህም ወንድማችን ይደሰት። ለሱ ደስታ ሰበብ ደግሞ እኛ እንሆነው። እኔ ሐቂቃ ቪዲዮ ሰርችለት አላቅም ግን ወላሂ ሪፖስት አረግ ነበር ብዙ ነገር አረግ ነበር ሐቂቃ ዛሬ ደግሞ በቪዲዮ መጥቻለሁና ወንድማችን ኢቲኤች ዲሊቨሪን ፎሎ አድርጋችሁ ከላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከታችን ሜንሽን አረግላችኋለሁ ወንድሜ አሊ ደስ እንዲለው ወንድማችን አሊ ነገ ደስ ብሎት እኛም እንኳን ፎሎ አድርገን ነበርኮ እጃችን አለበት እንድንል ባካችሁ ፎሎ አድርጉ ዋንስ እንድቡ ኬሳ ጄቶ ኮቲ ጀደሜ ሳከነሜ ጉያን ጄቶ ኮሞ ካሌሰ ደር የሮ ከነ ኬሰቴነ ሚቺኒ ካምፓኒ ሰነ ሆጀቺሱ ዱፌ ላይቭ ረቲ ማል ጀደኒ ቤክቱ አካውንቱን ዲአክቲቭ አድርጌው ከነገ በኋላ ስለምወጣ ፎሎውን ፈልጌው እንዳላደረኩት እንዲያውቁ 500,000 ብቻ አይደለም 1 ሚሊዮን ነው የምንከፍለ እንግዲህ እንኳን ደስ ያለው ዋንስ እንድቡ ኬሳ ኢቲኤች ዲሊቨሪ ማል ጀደ ቤክቱ አን ፎሎወርስ ሲራ ሃጃን ቀቡ ጀደ ስለ ብሪ ቁመ ዲበሽን ሲከነው ፈሚቲ ጀደ አማሞ ብሪ ሚሊዮን ተኮን ሲከና ህዝብንም እቺ ልጅ አስረክቡኝ ትኮሩብኛላችሁ አታፍሩ ላይቭ ረቲ ወራ ካችሁ አስረክቡኝ ስል ላይቭ ረቲ ወራ እኔና እሷ ሁሉ ነገር ጨርሰናል የተባረከች ልጅ ነች ጣበተኒ በእውነት ወሮታ በእውነት ቃል የለኝም ህይወቴን እድሜን ሙሉ ስፈልጋት የኖርኳት ልጅ ነው የሰጠሽኝ አውዬ ሁላችሁም ደስታ ላይ ያላችሁ ከታች ያላችሁ ይሄ ላይ የምትከታተሉ አስረክቡኝ አኮራችኋለሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አብዬ እሷም ደግሞ ታውራስቲ ለምንክ ከና ጊዜ ዳ ነው ማለበርባደታ አስንቺሳ ማልተና ዲቢያን አንቺ ተናገሪ ማሬ እናመሰግናለን አብዬ አመሰግናለሁ ወድሻለሁ አከብርሻለሁ በቃ እኔ ጎዶልህ ነበረኝ ጎዶላዬ ተሞልቷል ባንቺ ምክንያት አስቤው አይደለም ድንገት ነው የገባሁት ከገባውን በኋላ ደግሞ መልካም ሰው እንደኔ ህይወት የቀጣችው ህይወት ያስተማረችው ነው የሰጠሽኝ ከእግዚአብሔር በታች አንቺ እንደሰጠሽኝ ነው የምቆጥረው አመሰግናለሁ ወድሻለሁ አከብርሻለሁ እግዚአብሔር ይጠብቅሽ እኔ ምጭቅ በጣም አርጌ ጀሪ ለማን በቃ ወሊ ገላኒሩ አቲገሩ አመል ጀዳጀርታ አቲገሩ ያትዱበት ተፍቴ ተዱጋራ ብቻ በቃ ሸኒፍ ዱዋራ ካና ቆፋሲቶ ምዲ ላይቭ ረቲ ኮጂ ነው ጀተማ ጀሮጂ ጉዳዳም ካምብራስ ጀሮ Oko. Ansirratti nama tokkoon fedhu jaallachuu sin barbaadu jaallatamuun leen barbaadu nama biraatiin akka obboleessaatti akka obboleettiitti yoo hin taane nama biraatiin jaallatamuun barbaadu haati manaa koo dhugaasii ani sirratti nama tokko leen barbaadu obboleettii kooti satana mitikki haadha kootii sanaa gwaaddanyaa akka bakka ati anaaf gaachana kooti yoomillee si jaalladha si dhabuun barbaadu hireen jireenyaa gargar nu godhurlee inshallah guyyaa tokko walitti dhufna jedhee abdii rabbirraa abdiin qaba yoomillee sin jaalladhan jedhaan keessa kooti maal koo jaallatti amalliki yaanduusii ta'ee itti amanteetu wayyaa gaaffii akka namaaf gaafatte hedduudhaan gaaffiin akkasiin gaafatamaa qoyi ani otoon sin jaallanne nama 1,700 dhiisii yoo 1,700 ta'e sodaa namaan qabu sodaa rabbii malee jaalala kee onnee keessaa waan hin qabuuf hin si faarsaara kanaafu ani yoomillee si jaalladha nama sitti yeella'us miti ati anaaf waa hunda kooti yoomillee si jaalladha
ani dhugaa dubbachuu fi jaalalamuun isaa yeroon ibsu xiqqoo natti ulfaata. Jaalalli bakka daangaan qabaanii haguma jireenya kee anaga jireenya kootiin jaalladha. Abdii koo boruuti waan naman waa hunda kiyya jedhee abdadhuudha. Waa hunda kiyya jedhee illee eeggadhuudha. Gara fuulduraatti illee akka wajjin jiraannu inshaallah abdiin qaba. Walumaa galatti faaruudhaan jaalala isaa ibsuu hin danda'u. Baay'ee tokko natti ulfaataana. Waanan jedhee ibsuufis hin qabu. Hedduun si jaalladha. Akkasumas sin kabajallee kabaja guddaan siif qaba si jaalladha. Ati anaaf fakkeenya waa hundaati. Abbaa manaa kee gara fuulduraa iddoo tokko si jaalladha. Onneetu si jaallata waan ta'eef arrabni yoo faarsellee fixuu hin danda'u. Jarri singiloota meena cabbata. ሀገራችን ኢትዮጵያ በኑሮ ውድነት ከአፍሪካ በአንደኛ ደረጃ ላይም ተቀምጣለች። ታዲያ አዲስ የወጣው ሪፖርት እንዳመለከተው ከሆነ ሀገራችን ኢትዮጵያ በኑሮ ውድነት ከአፍሪካ አንደኛ ስትሆን ከዓለም ደግሞ በ53ኛ ደረጃ ላይም ተቀምጣለች። ታዲያ ይህ መረጃ የወጣው በዓለማችን ትልቁ የኑሮ ውድነት መረጃ ቋጥ ነው። እንዲሁም ደግሞ ከመሰረታዊ ፍጆታዎች ላይ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የበለጠ ወጪ ታወጣለች። አከከና ትጀባተኒ ሆጀቹን አከከና ደረጃ ነማከና አከከና ሰደርካ ነማከና ዱጋ ረቢ ጀባኒ ሆጀኒ አካ አፍሪካቲ ተኮፋ ባኔ ኑሮ ውድነት ይዳም So kun maal keenya mul'isa cimina keenya mul'isa hojii keenya irratti jabaannee hojjechuu isaa mul'isa. እግረኞች ይህንን መረጃ ሳሰሙ በፍጹም ከቤታችሁ እንዳትወጡ አስቸኳይ የተባለ የጥንቃቄ መልእክት ልንገራችሁ። ላልሰሙት ሼር ያደረጋችሁ አዲስ የወጡ የእግረኞች የትራፊክ ቅጣቶች እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዝርዝሩ ይፋ ሆኗል። ዝርዝሮቹ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ናቸው። ልንገራችሁ። ተገቢው ጥንቃቄ ሳያደርግ መንገድ ያቋረጠ 100 ብር፣ ለተሽከርካሪዎች በተፈቀደ መንገድ ላይ ያለ በቂ ምክንያት የቆመ ወይም የተጓዘ 100 ብር፣ የእግረኛ መንገድ በሌለበት የመንገዱ ቀኝ ጠርዙን ይዞ የተጓዘ 100 ብር፣ ለእግረኞች መንገድ ተብሎ ከተከለከለ መንገድ ውጭ የተጓዘ 100 ብር ይቀጣል። በብረትም ሆነ በግንብ ተለይተው የታጠሩ መንገዶች ዘሎ መንገድ ያቋረጠ 150 ብር፣ በጆሮ ማዳመጫ የተለያዩ ድምጾችን እያዳመጠ አሊያም ደግሞ ስልክ እያናገረ መንገድ ያቋረጠ 150 ብር፣ ለእግረኞች ክልክል ነው የሚል መልእክት ባለበት መንገድ ወይንም ደግሞ እግረኞች እንዳያቋርጡ በተከለከለበት የማሳለጫ ወይንም የቀለበት መንገድ ያቋረጠ 150 ብር ቅጣቶቹ ናቸው። በእነዚህም ሰንጠረዥ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 7 ባሉት ታዲያ ጥፋቶች ውስጥ አንዱን ፈጽሞ ክፍያ መፈጸም ያልቻለ አሊያም ደግሞ ክፍያ መፈጸም ያልፈለገ ማንኛውም ሰው ቅጣት ተመጣጣኝ የሆነ ማህበራዊ አገልግሎት ቅጣት እንዲሰጥ ይደረጋል ማለት ነው። እናንተስ ስለዚህ ቅጣት ምን ትላላችሁ? ሐሳባችሁን አጋሩን። ተጨማሪ አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ታዲያ የፕላስ ምልክቷ በመንካት ፎሎ በማድረግ inni akka ergasii makiinaa qofatu balleessee nama makiinaan adabamaan ni jedhamu hafee jira. Tiraafikiin kan namaas amma kaa'amee jira. karaa irratti eerfoonii dhaggeeffataa deemuu tokko, karaa isiniin eeyyamamne malee karaa aspaaltii irra deemuu lama, inni waa 12 lakkaa irra deebi'atee dhaggeeffadha. Akka kanaatti adabamuun keessa waan hin hafnedha. karaa irra yeroo deemtan mirga keessan jedhamtanii akka ergasiitti namni isinitti himu hin jiru. karaa keessan seeraan qabattanii yoo deemne na adabamtu. sagantaan har'aaf qabanne kanuma fakkaata. sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti goodbye.